Šansa. Ta šansa nekada se samo jednom pruža. Stalno tražimo šansu više. Traže je mladi, stariji, veliki, mali, roditelji, deca, muž, žena. Traži se šansa za bolje plaćen posao, šansa za novi početak, za bolji život. Mudri ljudi rekoše da uspešni sami stvaraju svoje šanse i da zbog toga postaju heroji današnjice. A u vremenu novog heroizma treba se prisjetiti nekadašnjih uzora, zadužbinara, ljudi koji su nesebično celog svog veka pomagali, davali šansi i želeli da se ova zemlja što bolje prikaže u svetu. Jedan od takvih bio je i kapetan Miša Anastasijević. Miša Anastasijević je mnogima bio uzor, a ko su danas nama uzori? Pa znate, mi se nalazimo, ja sam i rekao, u jednoj sveobuhvatnoj krizi. I od krize, ekonomske krize pa do krize morala, krize identiteta i to je pravo pitanje ko su nam oni. Mi smo nažalost izgubili uzore, a prihvatili smo nekakve idole i to dosta sumnjive i dosta lažne idole. To je jedan od simptoma bolesti ovoga društva. I zato mi ovom nagradom apelujemo da se vratimo zdravim korenima, maslinovom drvetu našeg društva, znači našoj zdravoj tradiciji, našim pravim vrednostima koje smo zapostavili u ovom neoliberalnom kapitalizmu koji je posvetio sve profitu i samo profitu. Ili kao što kaže Noam Chomsky, profitu iznad glave ljudi. Tako da naši uzori, mi ih imamo u srpskoj tradiciji, mi imamo u ovom društvu. Treba ih samo pronaći, treba ih istaći, treba ih identifikovati. Mi ovom nagradom upravo ističemo te ljude koji su se dokazali, pokazali, koji su zaboravljeni. I dajemo im tu nagradu upravo zbog toga da bi bili uzori nekom drugom koji dolazi, koji se dokazuje, jer Srbija je puna sjajnih ljudi, vrednih ljudi, pametnih ljudi, čestitih ljudi, ali su oni nažalost zapostavljeni. Mi se nažalost bavimo se samo lošim, samo ružnim, samo negativnim. Mesto da obrnemo stvari, da se bavimo pravim vrednostima, pravim ljudima, sposobnim ljudima u svim oblastima. Mi smo svakako narod tradicije, dike i ponosa, a možemo li mi da pelcerimo tu tradiciju? Možemo li mi napred? Kako u bolji život? Kako do boljeg života? Da, jedan od puteva je upravo i to, da mlade generacije, mlade ljude počnemo da vaspitavamo na našim zdravim osnovama, na zdravim temeljama, na našoj pozitivnoj tradiciji, na pozitivnim primerima, da sistem vrednosti promenimo. I onda ćemo krenuti napred. Dakle, svaka promjena društva počinje sa promjenom pojedinca. A kod promjena pojedinca je težak i mukotrpan proces. Tu proces obrazovanja igra ogromnu ulogu. Tu ovakvi projekti kao što ovaj igraju ogromnu ulogu. I to su sve putevi jednog preobražaja društva, jednog preokreta koji mora da se dogodi i da krenemo jednom napred. Naravno, tu je i politički faktor koji je remetilački faktor na brdovitom Balkanu, na ovoj vetrometini na kojoj se nalazimo, ali evo odolevamo i odolevat ćemo samo da sačuvamo sebe, da sačuvamo rod od opasne bele kuge koja nam preti. I tu da se osvestimo i da tu počnemo da nešto radimo i delujemo kako bismo uspeli da preokrenemo te negativne trendove kojima smo izloženi. Nagrada kapetan Miša Anastasijević i tekako obavezuje. A šta lično za vas znači ova nagrada? Pa znači mi puno. Mislim, nagrade uvek znače. Koliko god ljudi su skloni da kažu da ne znače, zapravo znače. Jer neko je očigledno to dokaz da neko vidi šta vi radite, da se zaista trudite, da uspešno vodite instituciju na čijem ste čelu, da imate neke rezultate i u nauci i u komercijalizaciji rezultata istraživanja, što je u Institutu Mihajlo Pupin izuzetno bitno, pošto mi sledimo filozofiju Mihajla Pupina, koji je bio istovremeno izuzetno uspešan naučnik, ali i privrednik, preduzetnik,
koji je znao da unovči rezultate svog istraživanja, tako i mi u institutu se trudimo da budemo ono što kažu na ivici noža, cutting edge, kad je u pitanju istraživanje i nauka. Imamo preko 80 međunarodnih istraživačkih projekata, a se takođe trudimo i uspevamo da rezultate tog istraživanja uvek primenimo u praksi. Tako da mi preko 90% svog prihoda zarađujemo zapravo na tržištu, ne samo Srbije, nego celog sveta. Bez znanja nema inovacija, a svakako bez invencije nema budućnosti. Je li danas znanje u funkciji profita? Kod nas jeste. Kod nas je to definitivno. Znači, mi smo naučno-istraživački institut koji će ove godine da napravi 50 miliona evra prihoda. To je od toga manje od 5% kroz naučno-istraživačke projekte, a sve ostalo na tržištu. Tako da to definitivno važi za nas. I šta je ključ za uspeh? Ključ za uspeh upravo to, da se u naučnim institutima ne bavimo isključivo nekom teorijskom naukom, nego da gledamo kako privredi svoje zemlje pomognemo rezultatima tih istraživanja. Pa, kao što vidite, IT sektor, a mi poslujemo u IT sektoru, je najveći izvoznik praktično. Prošle godine na 1,2 milijarde evra i mi smo među njima, jer mi preko 30% svojih rezultata izvozimo. Za mene je jedna velika satisfakcija, priznanje za naš dugogodišnji rad na razvoju novih proizvoda, postizanje nivoa kvaliteta koji obezbeđuje izvozni potencijal naše fabrike i pozicioniranje među 5 najatraktivnijih firmi u proizvodnji prediva koje su danas u Evropi. Mogu li danas naše preduzeća da budu konkurentna Evropi i svetu i da li imamo mi mesto za standarde kvaliteta? A mi apsolutno imamo i standardi kvaliteta, i znanje, i inženjerski kadar, ali moramo imati i potpuno iste uslove kao i strane kompanije koje se pozicioniraju na našem tržištu. Znači, ako država pokaže razumevanje za domaću industriju kao što to čini za strane investitore, sigurno da takmičenje može biti na jednom vrlo visokom nivou i pozitivno. A šta je ključno za uspeh? Kako ići napred? Kako u bolji život? Pa napred ići sa velikim entuzijazmom, radom, znanjem, pre svega ulaganjem u stručne kadrove, inovacione tehnologije i pratiti šta se to u svetu radi na tom polju, jer mi imamo dovoljno mladih stručnih kadrova koji mogu da svim tim izazovima daju odgovore. Da bi Srbija postala ekonomija znanja i bila konkurentna na globalnom tržištu, neophodno je dati šansu i podršku preduzetništvu. Neophodne su inovacije i saradnje preduzeća i naučno-istraživačkih zajednica. Kako mali i veliki mogu da sarađuju i da li je 4. industrijska revolucija velika prilika za Srbiju? Fond za inovacijnu delatnost i ove godine objavio javni poziv u okviru kojeg se finansiraju mikro, mali i srednje preduzeća. Šta predstavlja program ranog razvoja, a kome je namenjen program sufinansiranja inovacija? Program ranog razvoja je namenjen mladim, novoosnovanim preduzećima, ne starijim od 3 godine, u trenutku podnošenja prijave, naravno. To mogu biti mikro ili mala privatna preduzeća u većinskom srpskom vlasništvu, koja žele da kroz taj, da kažemo, najrizičniji period početnog razvoja novih tehnologija, usluga i proizvoda, pokrenu svoj biznis, izađu na tržište i krenu da ostvaruju prihod. Kroz taj program fond može dodeliti do 80.000 evra bespovratnih sredstava za projekte u trajanju do 12 meseci, s tim što finansiranje fonda ne može preći više od 85% ukupne vrednosti projekta, što znači, s druge strane, da je 15% minimum investicije koje treba da obezbedi to privredno društvo. Što se tiče programa sufinansiranja inovacija, on je namenjen za etablirane kompanije koje već imaju neko poslovno prisustvo i neke operacije na tržištu, a žele da razviju nove proizvode, usluge, tehnologije ili tehnološke procese, prošire svoj portfolio, izađu na međunarodna tržišta i na taj način povećaju svoju konkurentnost. Kroz ovaj program fond može dati do 300.000 evra finansijskih sredstava za projekte trajanja do 24 meseca, s tim što ne može dati više od 70% ukupne vrednosti projekta za mikro ili mala preduzeća, a 60% za srednja preduzeća. Što se tiče samih uslova, podobnosti vezanih za
konkurisanje za ovaj program. To mogu biti dakle, isto privredna društva u većinskom privatnom vlasništvu, osnovano u Srbiji, i mogu biti mikro, mala ili srednja što se tiče veličine. Ove godine za program realnog razvoja i program sufinansiranja inovacija opredeljeno ukupno 4,5 miliona evra. Ukupna vrednost tog projekta se finansira sa 2,5 miliona evra iz predpristupnih fondova Evropske unije, 2 miliona dolazi iz budžeta Republike Srbije kroz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo finansija, sektor za ugovaranje sredstava iz EU izvora, je isto partner na projektu. Oni faktički u ime Republike Srbije upravljaju sredstvima koje Evropa donira nama. Zajedno za kompanije u ovom pozivu za ova dva programa je obezbeđeno 4,1 milion od tih 4,5 miliona evra, tako da verujemo da će biti dovoljno da se podrže svi uspešni projekti. Šta kaže dosadašnje iskustvo? Kakvi su rezultati? Iskustva su veoma pozitivna. Sada imamo i konkretnu metriku vezanu za uspeh prethodno finansiranih projekata, za ono što je fond pilotirao u periodu od 2011. do 2015. godine. Imamo veoma dobre finansijske indikatore. Mogu vam reći par nekih cifara. Što se tiče samog prihoda preduzeća koja su dobila podršku kroz ove programe, on je više nego utrostručen. Znači, sa nekih oko 6,5 miliona evra u 2011. ta preduzeća danas prihoduju više od 20 miliona evra na godišnjem nivou. Izvoz je porastao sa oko 500.000 evra godišnje na oko 8,5 miliona i stvoreno je 500 stalnih, visoko kvalifikovanih i dobro plaćenih radnih mesta, mahom inženjerskih po svojoj strukturi, ali naravno tu su i sve druge prateće pozicije koje u tim tehnološkim kompanijama imaju svoju svrhu i primjer. 100 Srba, 100 ideja, zapravo kako se osvaja tržište? Tržište se osvaja dobro promišljenim poslovnim planom sa jasno definisanim ciljevima. Ono što je nama najvažnije da vidimo jeste taj zdrav rezon od ideje i tehnologije, odnosno proizvoda sa jedne strane, do tržišta s druge. I sve više naših firmi razmišlja sada na pravi način, a to je da faktički gledaju koji problem za prosečnog potrošača ili za svog nekog idealnog kupca oni hoće da reše svojim tehnološkim inovacijama. Znači da ne polaze od toga šta mogu da naprave, samo zato što su dobri inženjeri, nego da polaze od toga šta je neko voljan da plati i šta je nečiji problem koji je potrebno rešiti na tržištu. Znači da od svojih klijenata oni dobiju zahtev za tim novim proizvodima, za tim novim idejama i da ih onda sprovedu u delo i da na kraju od njih prihoduju i naravno ostvare poslovni uspeh. A može li Srbija da nađe svoju priliku na ovom novom tehnološkom nebu? Definitivno. Četvrta industrijska revolucija je i kod nas zastupljena. Sve više firmi se bavi rešenjima vezanim za pametnu automatizaciju, za upravljanje tim, da kažemo, i manjim i većim industrijskim procesima koji su sada skoro svi digitalizovani. Postoji veoma veliki broj tih malih inovativnih kompanija koje guraju svoje ideje na tržište i oni su isto jedna od grupacija koje se dobro povezuju sa srednjim i većim preduzećima u kontekstu toga šta mogu da im ponude i kako mogu na neki način za njih da rade neki taj agilni, brzi razvoj koji veće preduzeće možda ne bi sama radila. Tako da svako postoji potencijal. U protekloj godini izvoz IT sektora iznosio 1,15 milijardi evra i veći od izvoza Smederevske železare i Fijata, dosadašnjih lidera u izvozu. Izgleda da sada inovacije postaju glavno merilo biznisa, a da bi se ekonomija unapređivala treba biti originalan, treba istrajati i treba biti uporan. Međutim, u vremenu migracija, Srbija, ali i zemlje regiona suočavaju se sa odlivom velikog broja mladih obrazovnih ljudi. Koliko država gubi odlaskom visokoobrazovanih i jesu li cirkularne migracije srpska šansa u globalnom svetu? Analiza troškovi emigracije mladih iz Srbije pokazala je da Srbija se itekako bori sa jednim gorućim problemom, a to je odlazak mladog stanovništva. Kako je zapravo nastala ova analiza? Analiza je nastala tako što je Institut za razvoj i inovacije, na čijem sam čelu, zajedno sa Westminster fondacijom za demokratiju, prepoznao pitanje emigracije mladih kao ključno pitanje po društvu. Pitanje koje se odražava ne samo na bruto domaći proizvod naše zemlje, već pitanje koje ima dalekosežne posledice po samo stanje u zemlji, kako ekonomsko, tako i sve ostale posledice o kojima možemo govoriti. Neka od najznačajnijih pitanja kojima ste se vi bavili u ovoj analizi su? Postavili smo 3 ključna istraživačka pitanja
koliko košta Republiku Srbiju školovanje jednog mladog čoveka koji emigrira i samim tim što emigrira, ti troškovi, to investiranje postaje trošak za Republiku Srbiju. Drugo pitanje kojim smo se bavili jeste koliko potencijalnog BDP-a Republika Srbija gubi odlaskom jednog mladog čoveka. A treće pitanje, kako bismo sagledali sve aspekte ovog problema, jeste koliko Republika Srbija dobija odlaskom jednog mladog čoveka. I tu smo prepoznali doznake kao ključni pozitivan faktor u ovom procesu emigracije mladih. Mogu li zapravo migracije da budu naša razvojna šansa? Apsolutno. Migracije mogu biti naša razvojna šansa tako što ćemo omogućiti tim ljudima da se vrate, ali ne moramo samo im omogućiti da se oni vrate ovde za stalno. Bitno je osmisliti mere da se oni vraćaju ovde makar privremeno, da svoj novac i znanje koje su stekli u inostranstvu investiraju u Republici Srbiji i to je neki pravi primjer šta oslikava cirkularne migracije. Zamislite jednog mladog čoveka koji radi u Nemačkoj, Engleskoj, Americi, koji svoj novac, ukoliko stekne tamo, investira u Republiku Srbiju i što je najvažnije, svoje znanje, iskustvo i sve što je stekao tamo u radu na tom svetskom i međunarodnom nivou da implementira i podeli u Srbiji. Upravo u Srbiji se često govori o nekim strategijama. Mi stalno pričamo kako treba da radimo ovo, treba da radimo ono, kako bismo došli do neke konačne i ključne strategije da se naši mladi ljudi vrate i da doprinesu razvoju naše zemlje. Ova analiza koju ste vi napravili je zapravo prvi korak ka jednom krajnjem cilju. A šta je naš krajnji cilj? Da li mi moramo da radimo brže, pametnije, bolje kako bismo došli do razvoja i prosperiteta države? Svakako da moramo raditi bolje, ali to bolje kada se prevede na jezik jednog ekonomiste, znači da BDV, bruto dodata vrednost, po zaposlenom značajno poraste. To možemo u Srbiju doneti povećanjem znanja i investicija koje dolaze u Srbiju. Kad kažem te investicije, ne mislim samo na strane direktne investicije, već na investicije privrednih subjekata koji su u Republici Srbiji i mislim na njihovo investiranje u znanje. Na kraju svega i kada sklonite iz jedne firme mašine, zgrade, hale, ono što je najvažnije jesu ljudi. I ukoliko mi ne investiramo u ljude, svakako da u budućnosti ne možemo očekivati neke značajne stope rasta BDP-a. To je ono što je definitivno najvažnije, a nama se sad dešava suprotno. Ti mladi ljudi koji su najkreativniji i najmobilniji, oni odlaze iz naše zemlje. Mladi svakako odlaze najčešće iz ekonomskih razloga. Međutim, ova analiza je pokazala i koliko košta Srbiju jedan svršeni student mašinstva ili elektrotehnike i do kojih ste zaključaka došli? Pa došli smo do zaključaka da možemo reći da njegova porodica, naglašavam još jednom porodica, domaćinstvo, kao i Republika Srbija, u jednog visoko obrazovanog čoveka uloži oko 34.500 evra. Dakle, to je ono što domaćinstva iz Srbije ulože tokom 18 godina školovanja dok on ne postane visoko obrazovan pojedinac u društvu, a okvirno govoreći za jednog doktora Republika Srbija, doktora nauka, uloži oko 55.000 evra. Dakle, to su podaci do kojih smo došli. Sada kad to pomnožite sa brojem emigranata koji odlazi ili brojem mladih, vi dođete do nekog raspona između 0,3 milijarde i 1,2 milijarde evra na godišnjem nivou. Razlog zašto su te cifre tako udaljene jeste posljedica toga da nemamo precizne podatke o broju emigranata, posebno o njihovoj strukturi. I ne znamo koliki broj mladih ljudi godišnje ode. Ne znamo ni koliko ukupno ljudi ode, ne znamo precizno, pa se taj broj kreće prema međunarodnim procenama OECD-a Ujedinjenih nacija između 15.700 i oko 49.000. Imamo mladi ljude koji mogu da stvore nove vrednosti i koji žele da grade karijeru u svojoj državi. Imamo mlade koji znaju, mogu i hoće, a to i ne čudi.
Srbija je oduvek imala čime da se ponosi. Krasi nas industrijska tradicija duga 150 godina, a pored bazne industrije početkom prošlog veka razvoj je usmeravan i u visokotehnološke oblasti. Osim što prati razvoj industrije od industrijske revolucije u 18. veku do danas, industrijsko nasleđe može imati i estetsku vrijednost. Ono ima i sociološku vrijednost jer priče o životu i o svakodnevici sredine iz koje potiče. Upravo ovde, na mestu gde se pre jednog veka proizvodila struja, Muzej nauke i tehnike čuva uspomene na prošla vremena. A kakav značaj ima ovaj muzej za društvo, istražuje ekipa Profila i Profita. Mi u stvari pokušavamo da sačuvamo što je moguće više ne samo spomenike, nego i živa sećanja na industriju, ne samo industriju, nauku, tehniku i tehnologiju, kao što nama osnivački akti i govore. Tako da mi u okviru muzeja pokušavamo da sačuvamo što je moguće više nekih podataka, odnosno i i trodimenzionalnih elemenata koji govore u prilog što boljem razvoja i stanja industrije i nauke u zemlji Srbije, znači u okvirima, današnjim okvirima teritorije Republike Srbije. Da li je ova postavka u muzeju koja je stalna putokaz kojim putem Srbija treba da ide dalje? Pa ja se nadam da jeste. Znači, Srbija ima autentičan industrijski razvoj, ne samo industrijski, nego opšti razvoj. 60-ih, 70-ih godina, tokom druge polovine 19. veka, naročito kad se vraćaju prvi školovani inženjeri, to u stvari može se pratiti od sredine 19. veka kad se vraćaju prvi školovani inženjeri sa zapada koji ne donose samo svoje tehničko umeće, svoje tehničko znanje, već i donose nešto novo što se tiče i života u najširem smislu. A ako ste mislili na 70. i 80. godine 20. veka, može se reći da je to gledano šire za teritoriju cele bivše Jugoslavije, je period kad počinje da se dešavaju određene političke ozbiljne promene, odnosno uvod u njih, tako da se možda malo manje mislilo o nauci, tehnici i tehnologiji i to je sad po znakom pitanja, meni se čini da jeste i da su neke druge teme uzele, nažalost, prioritet i primat, tako da se dešavalo ono što se dešavalo 90-ih, a sad je naročito aktuelno da se jedna ozbiljan industrijski sistem i kompleks potpuno se nekako negde izbledao, negde se i gubi. Čime se najviše ponosi ovaj muzej? Pa ja mislim da treba najviše se ponosi ljudima i to ljudima kustosima i kustoskinjama i jedan od važnih elemenata, da tako kažem, pojava je što su oko polovine naših stručnjaka su inženjeri raznih profilacija, a druga polovina smo mi arheolozi, istoričari ili istoričari umetnosti. Tako da je to jedna važna karakteristika i po tome sam siguran da se razlikujemo od sličnih institucija. Naučnici Instituta Mihajlo Pupin prvi su u svetskoj istoriji konstruisali pretke robota, a stalna postavka u Muzeju nauke i tehnike prikazuje razvoj i tehnološki napredak Srbije. 70-ih nije bilo ni računara, nešto, kako da vam kažem, to je i sam Vuk Obratović će reći da je to bilo previše napredno za to doba. Jer zašto nije to ušlo u serijsku proizvodnju? Zato što prosto nije bilo vreme. Tek će priča o aktivnim, da kažem, egzoskeletima doći, aktivirat će se tek nekih 90. godina, a mi danas znamo da je to i tekako aktuelno. Prosto na samom institutu Mihajlo Pupin su se realizovale neke ideje za koje, da kažem, nekako industrija će tek krajem 70-ih u Jugoslaviji biti, da kažem, sposobna da ih primeni i da ih, da kažem, koristi. U tom smislu je značajna 1978. godina kada se pojavio UMS-1, to je prvi industrijski robot antropomorfnog tipa koji će biti korišćen u fabrici Teleoptika u Zemunu za kalibraciju motora, termostata na motorima i javit će se, da kažem, Lola robotika, znači nastaće prva fabrika za proizvodnju robota koji će sve neki vrhunac doživeti 85. 6. godine kada je krenula, da kažem, masovna industrijska proizvodnja tih industrijskih robota, međutim, nažalost, desilo se 90. tako da nekako čitava ta priča sa razvojem robotike se zaustavila, ali ono što je bitno, cela priča o robotici u Jugoslaviji je nastala, da kažem, iz nekih humanih
da kažem, pobuda razloga, jer i šaka i egzoskeleti, posle će nastati i prva potkolena aktivna proteza u svetu, znači ruka čitava. To je sve bilo namenjeno u svrhu pomoći ljudima koji su, da kažem, disleksičarima i distrofičarima, naročito egzoskeleti koji nisu mogli da realizuju hod. Koliko ovde možemo da vidimo eksponata? Mi se trenutno nalazimo na stalnoj postavci u galeriji Aleksandar Despić, koja prati razvoj nauke i tehnike, tehnologije na našim prostorima. Naravno, to su izloženi i predmeti koji nisu proizvedeni u Srbiji, ali su se koristili na našim prostorima. Ono što je pokušano sa ovom postavkom da se uradi jeste da se napravi jedan kratak pregled razvoja nauke i tehnike od 19. veka do našeg dana, mada imamo i neke stare stvari od pre 2000 godina. Ono čime se ponosimo jeste da smo kroz, da kažem, ipak neki mali prostor, znate, muzeji nauke i tehnike zahtevaju stvarno velike prostore, ovde su ipak manji predmeti, a svi znamo šta nauka i tehnika i tekako imaju veće predmete, tako da trenutno ovde što je jako bitno, to je ovaj deo posvećen humanoidnoj robotici. Kad imate umetničke muzeje i tehničke, teško je objasniti, to je kao da imate Leonardo u muzeju, znači šaka i egzoskeleti, to su neke stvari koje su jedinstvene u stvari i prve u svetu. U tom smislu imaju veliki značaj. Ja bih napomenuo šifrarnik i Mike Alasa, recimo, njegov daljinar. Pomenuo bih najnoviju, da kažemo, neku akviziciju, to je poklon motora, avionskih motora pre Drugog svetskog rata. Zaista ima tu veliki broj predmeta koji zaslužuju pažnju. Osim stalne postavke, mi u prizemlju imamo deo koji je posvećen, to se zove galerija igračaka, da se nalaze razne dečje igračke od kraja 19. veka pa sve do 70. godina. Zatim imamo deo koji je posvećen naučne igraonice, koji zovemo, to je nešto, kažem, novijeg tipa u smislu, to su interaktivni eksponati gde dece kroz igru stvari dolaze do saznanja o nekim naučnim fenomenima, i deo posvećen saobraćaju. Osim, da kažem, ove zgrade glavne u kojoj se nalazimo, muzej ima svoju postavku medicina u Srbiji kroz vekove, koja se nalazi u zgradi Srpskog lekarskog društva, ali takođe i u Vrnjačkoj banji muzej banjskog lečenja. Tako da u tom smislu muzej vrlo je širok što se tiče oblasti koje obuhvata i ima, da kažem, izmešten je iz glavne zgrade. Tehnologije i tehnološki trendovi utiču i menjaju naše živote. Imali smo čime da se dičimo, a imamo i danas. I dok se digitalna parada odvija na više frontova, naša inovaciona pamet ide u korak sa svetom. Čini se da će nove industrije i nova zanimanja uticati na dalji životni tok ljudi, a da bismo promene ispratili, moramo da reagujemo brzo i da im se prilagodimo, jer jedino tako možemo da nađemo svoju šansu na tehnološkom nebu. Gledali ste Profil i Profit i naredne nedelje čekamo vas u 12:10 na drugom programu RTS-a. To smo mi, to je RTS. Vaše je pravo da znate sve.